Arambai News Guwahati da Maitilon gi pau tawiru singbu yan handu maktada chingangbam Susitrani na kurumjari. Hosing asigi samlapa mariba pau sing lawirase. Assam gi sing ichaw gi phibam ngasi su yamnamak luna leire. Ngasi irai numit fawda miyoi lak nipu manga hena ichaw gi awaba mayoknari. Haukiba pung kunmari asida ichaw namaram oiduna miyoi taret leikhidabaga loidana hauzik fawda apunba leikhidabagi masing chama supnani pansukre. Assam gi mafam kharada isingi imai khajik khanthar labasu baraktam paki sanathongni hariba silchar gi phibam haujiksu yamna kiningai oire sarasigi mafam ayamba isingna laksinduna leire itanagar amadi bhubaneswar dagi personal chani subna taret yawba NDRF ki team nipan loinana dimapur dagi member chamga kungi army khutpu amasu rubber gi hi mapan ga loinana silchar saharda rescue amadi relief operation leptana changsile Asigisu matakta CRPF amadi SDRF ki ahenba team kharasu kasarda airlift tawki. Air Force helicopter na chana thaknabagi potlam sing habadi chempak biscuit chini angangbana chingba yauna ising bottle amadi atai tangai fadana changba potlam sing nong thaktagi thadarakhi. Asumna isingi chawna maram moiduna gunot sap laithok Yaithokpada takre Kasar Dima Hasao Karbiang Long Yauna District Mapanda Gunot Sapki Thoram Lephanki Panbayai Handaki Sing Chao Sida Hauzik Pau by Singi Imai Hantadana Kwaidagi Satina Soklibasi Kasar District Ne Panbayaba Amana Handaki Chao Sida Paktakna Soklibasi Kasargi Manipuri Singna Taba Kungang Singne Manipuri Kungang Chada Marpu Handaki Chao Sina Sokli Hauziksu Manipuri Kungang Kaya Isingna Laksinduna Imungda Ising Kwang Hena Yona Kaduna Hingbada Awaba Ama Haibadu Oiri Mai Amade Taknabagi Ising Pangdabagi Matakta Chana Taknabagi Potlam Sing Pangdabagi Awabasu Mayoknari Nakalamaromda Jaribonda Manipuri Kungang Mari Mangakak Natana Ataidi Handaki Ichao Sina Sokhande Haire Masini Barak Tampaki sing ichawgi hauzik oiriba phibam aduga Brahmaputra tampaktana hauzik ichawna khwaidigi sokliba si Barbetani miyoi lak tara hena ichawgi awaba mayoknari Barbetagi mathangdana Kamrup district ni miyoi lak mari hena ichawna sokhali handaki ichaw asida lambi chamaga humbudra humdoi amadi thong kun teki mahai marong uriba lam hector lak tara hena amangata thoki Handakta Assam Board na lawba metric ki result ta phazarakhidaba lengaki school sing hayeng June kunmangadagi hogadoriba kalen suti manungdasu class tawgadori akhanaba routine amagi makhada akhanaba class habadi class 9 amadi 10 gi oina classing asi tawgadori bane hogziki oina di Golaghat Chirang Tinsukia amadi Bongaigaw da laiba school sing gi oina akhanaba class asi tawgadori adubu tamthiraba isingi chawgi awaba mayok nariba maruina barak tampaki school singi oinadi hauzik phawda khanaba mata laitri Sahid Nandachan Memorial Club Sriwargi mifam ama ngarang awang lekai LP school da phamkhre mifam asida club ki president na club asigi maroiba thobu ba oiramba Wai Ratan Singh miyamna nungsina bocho manung matam chadana leikhitabada club asigi member singna awaba phongtokre angang oiringaidagi sana khonabada thawai yaurakhiba maramna mahakna martial art ki kung fu masanada black belt lawraktuna sepak takraw masanada international thakta sanaduna lakhi tungda all kasar sepak takraw association gi makhada sanaroi kaya puthokhiba lamdamasigi miyamna nungsi jaraba masak naraba oza mane hauzik manipur gi pawda New Delhi gi Dwarka da lupa crore chamaga yankhairom changna Manipur lengakna Manipur Bhavan ama nauna semgaliba sigi hogzikoriba phibam ngarang Manipur gi Chief Minister N Birena hagthengnana masamak chatuna yengsenkhre Bhavan asi athuba matamda loishinnaba pandam thamle masina maroina Manipur dagi Delhi da ana layeng balakpa myoisingda chawna khudong chaba pigani haire aduga hanadagi lairiba Manipur Bhavan ani asida mi chinbadagi khudong chadaba kaya mayok nariba sisu kharamakhaidi kokhanba ngamlagani haina CM na phongdorakhi lam ekaramagi area da sagatliba Manipur gi oina ahum suba Bhavan asida medical ventilator yawba ka kunrom thamduna ana layeng bagi damak Delhi da lakpa Manipur gi miyoisingda chawna kanaba pinanaba pandam thamli haina so CM na makhatana phongdorakhi
मणिपुर की पुआरी का सागो नदुना लाखलबा पुमलेन पात खोइदुम पात खुरुंग पात इकोक पात अमदी लौशी पात अखंगाई सिंगा तानदुना वेटलैंड साइट अमोइना रमसार साइट ता चननबा अइब चिरोल थाननबा होटनरी हाइना लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैन एम अश्विनी कुमारना खंगलकले मणिपुर म्यांमार की बॉर्डर फेंसिंग खाबद चेतनब मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामी लुचिंग NSUI की वॉलंटियर याव मियोई कुन साब टीम पिलर नंबर मरफुमाथोई कोथा खुनौ हौजिक BRTF न फेंसिंग खाबगी थबक चथरीब मफमसिंग येंसिनबगी थबक चथब हौख्रे इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग खाबसिदा मणिपुर की लम यामनमक मांगले हाइनसु वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामीना पाउमिसिंगदा फोंदोरखी एनवायरनमेंट कनबा हाइबसी मियोई खरखक नत्रगा कांगलुप खरखकना कनबा ओइथोक्लोई मसी अखोई खुदिंगमकी थौदांगने वाफम असी सिंगजमई 360 फेसबुक पेज न सिंदुना कंगलागी नोंगचुप सनथोंग पांथोकिबा मणिकांत मुतुंगी उ थासी उ हिंहनसी हाइबा पाउजेल पुबा खोंचुट अमगी लमथाबगी थोरमदा MLA अरुण कुमारना फोंदोखिबने ममांगदा खोंगना इम्फालदगिना असम फावबा पाउजेल कया पुबा खोंचुट कया चटख्रबा मणिकांत मुतुमना उपाल सिंह थानिंगबगी अवेयरनेस पीननबगी वाखलोंदा हंदकी खोंचुट असी चटपनी हाइरी स्टैंडर्ड रॉबर्ट स्कूल मनी कांचीपुर इहान हाना उपाल कया थारब मतुंग थौबाल खित्री लेकाइद लैबा अन्नपूर्ण स्कूल अमदी KM ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगदसु उपाल सिंह थाखी जिरीबाम नेशनल हाईवे नंबर 53 तगी उचाथोल फाउरग चटलीबा हॉस्पिटल हेलीपैड कॉलेज अमदी स्टेडियम की लंबी असी सेंबिनबगी वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर W मालेम गानबा चिंगलेदा लंबी सेमलगनी हाइना ग्रीन सिग्नल पिरकले हाइबदगी क्लब मरी की इमा मैरा पाइबी अमदी क्लब सिंगी चथरंबा वकत खोंगजंग मतम कक्तना हंदोकले हाइना क्लब मरी की ओइबा पावगी मिफम अमा हरिनगर लैबा मंगाल क्लब की कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे हाइना लोंगजम सदानंद सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी उचाथोल पायोनियर क्लब न पाउमिसिंगदा फोंदोरखले पावगी मिफम असिदा क्लब अमदी लुक्या की म्यूट सिंह नसु सरुक याखी मिजोरम लेंगाकना अखनना स्टेट असिदगी सिविल सर्वेंट पुथोकनबा होटनबदा अखनब मीटिंग थमलकले लेंगाकी माइकैदगी UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दमक कोचिंग पीननबा थवाई यावबा कैंडिडेट निफु खनबगी सुपर IS 40 प्रोग्राम दा कैंडिडेट चौंगागा हुंबुद्रा मंगाना एंट्रांस टेस्ट थाननबगी दमक रजिस्ट्रेशन तौरखे एंट्रांस एग्जामिनेशन असी क्लियर तौबा कैंडिडेट सिंह दिल्ली दा लैबा ममिंग चटपा इंस्टीट्यूट सिंह दा कोचिंग तौहनगनी लोइनना मसिगिदमक अचंगबा सेनफम पोंबा मिजोरम लेंगाकना पुथोकदौरिबने थौरांग असी मिजोरम यूथ कमीशन MYC गी लमजिंग मखादा पाइखतपने हारिबा एग्जामिनेशन असी दिल्ली अमदी स्टेट असिगी सेंटर मंगादा पांगथोखे अदुगा मसिगी रिजल्ट ना लागलिबा जून 23 ता लाउथोकलगने अदुगा पर्सनल इंटरव्यू ना जून 19 अमदी 19 दा पांगथोकदौरी हारिबा चांगिंग सिंह असिददी फाइनल लिस्ट लागलिबा जुलाई अमदा लाउथोकनी हाइरे पनबा याबा अमना प्रोग्राम असिगी खल्लबा कैंडिडेट सिंगदी यामद्रबदा UPSC प्रीलिम अनि थाद्रिबा फावबा सेंटर नत्रगा स्टेट लेंगाकना पांगथोकपा अते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमतदा थाबा यारोय हाइबसिने अदुगा मसिगी मतंगदा MYC ना यामना कुपना येंगसिनगनीसु हाइरे हौजिक नेशनल की ओइबा पावदा NDA की प्रेसिडेंट मिरेप द्रौपदी मुर्मुना ngasi मिरेप चेपिशन क्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह राजनाथ सिंह JP नड्डा मदी NDA की पार्टी लुचिंगबा सिंगसु मिरेप चेपिशन बसिदा सरुक यारादुना द्रौपदी मुर्मुबु प्रेसिडेंट ओइननबगिदमक पांगल चांगेंग उतखे मथंग असिदि महाराष्ट्र की हौजिगोरिबा राजनीति की पाउदमुक लापिनरसे रिवेल शिवसेना की मपांगल नोमगी कंखलकले हौखिबा जून 19 लेबाक पोकपा नुमित सुरात MLA 53 लेरंबदु मथंग नुमित हाबदि जून 19 दा गुवाहाटी दा थोंगलबदा MLA 53 सुरखी नोंगानबगी हाबदि जून 19 दना अमुक MLA 53 सुरखी अदुगा ngasi जून 14 दना MLA 59 सुख्रे ngasi सु शिवसेना MLA दिलीप लांदे गुवाहाटी यौरखरे अमदि एकनाथ सिंधेगा पुनखरे ngasi Vaskar Yadav Koba CM Uddhav Thackeray camp ki MLA na Sindhe camp ta ki halaktana ba hairakhiba si tasengna de Uddhav camp
पामदबगी वाखलोन उत्पने उद्धव ठाकरे की मिचंग लेब ख्वाइदगी वजाव ngang MP रावत मसाना मखोगी केम्ता MLA 13 खक्तमक लई हारखिबत नतना मपाबु कन्ननबगीदमक चोंथोरक्लिबा आदित्य ठाकरेना सेना भवन मातोश्रीद लाक्तुना MLA की मसिंग असिदी मखोगी मायोक्तनी हाइखिबसिनदे मखोई माइथीरगनी हाइबसी मसाना याजरबनी ताकले अदुबु उद्धव ठाकरेनदे फम थादोक्लोय अरोइब मिकुप फाउबा लांथेंनखिगनी माकी लैननबा संगाय वर्षा थादोकपनी अदुबु लान थादोकपदी नत्ते हाइरक्ले नागल अमरोमदा एकनाथ सिंधेदी गुवाहाटीदा फमना लालोंपुनमक यातपा लोइख्रे ngasi sena MLA kuntrani pangi mingi list yawba chirol ama governor amadi deputy speaker da pishinkhe speaker leitriba maramna deputy speaker na Maharashtra assembly gi thodang ayamba puri Guwahati dagi khusu khulai suna paraga Mumbai da lan changnanaba Eknath Sinde matam ngaiduna leire Cheragasida Eknath Sinde gi kangbuna Mumbai da thunglaba du Thakre kangbuna so ngaiduna leiribane Party ani thengainabada Maharashtra lenga Mumbai da kari thoklabgaba yengningai oire अदुबो मरगसिदा असम की CM हिमंत बिस्वा शर्मा उद्धव ठाकरे की असोकपद थुम चाइसिल्लदुना महाराष्ट्र की क्राइसिस मरगसिदा उद्धव ठाकरे सु वेकेशन लौदुना असमदा लाक्पिनबा हाइख्रे Indian Air Force na thadorokpa chirol amagi matungina Agniveer gi oina online registration hayeng June 15 gi ayuki pung 10 dagi hawragani induction gi process entry level qualification amadi examination syllabus ta ahongba mata lairoi hairi Air Force ta enrollment khudimak Agniveer wayu gi khudang ta logani nakalamorom da army amadi navy na su mathang tha habadi July amadagi makhoi gi registration hawragani hairi अरोइबदा ngasi tentak pa maroiba pau khara Assamda anuba covid case 53 phangkhe hokzik active case chamaga humbudra mapan sukhre Assam gi chawna chahatlaba miyamda industrialist Mukesh Ambani amadi mahaki machanupa Anant Ambani na lupa crore 15 CM relief fund da kalakre Dalai Lama na su lupa lakh tara Assam flood relief ki oina mateng panglakre Japan की Prime Minister ना असम अमदी मेघालय दा इसिंग इचाव अमदी लेबाक निखाइबना मरम ओइदुना लैखिद्रबसिंगी मफमदा थमोइ सोकना नुंगाइतबा फोंदोरक्ले Prime Minister Narendra Modi na su असम की चावना सोकलबा मियामदा पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइबगी थाजबा पिरक्रे Hayeng June 15 Assam Downtown University na yumbu oiduna nipan suba annual job fair pangthoklagani Dimapur की मनाक नकना बोकाजानदा इंसांग नापीगा कोनना अमदी साबोन केसता हापलगा पुरंबा लुपा करोड़ 3 की ड्रग फाखरे ड्रग कोनना फारिबा मनीतोन सिंह अमदी रोहित सिंह दिमापुरदा लैबनी होजाइदगी होंगलकपनी हाइरी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की चीफ ओइना एसएमएस ऑफिसर अमा हानबोइना खनख्रे असम की IPS ऑफिसर तपन देकाना IB चीफ ओरगनी ngasi gi na di Arambai news Guwahati da maitilon gi pau sandok chaba mata